Koliko je prošlo dana od ovog serijala, ja i dalje imam problema sa spavanjem. Ne mogu da ustanem kad treba da ustanem. Nema šansi, nema Boga, Allaha, Demi Urgeusa, Zeusa, brate. Nema tog Boga, Boga indijskog, zemunskog, zemunski klan. Nema Boga hebrejskog, nema Boga hinduijskog koji će mene iz kreveta izbaciti na vrijeme. Jedno vrijeme sam imao dobar san, dobro sam spavao i imao sam dobru rutinu spavanja, a to je dok sam imao gym broa, a sad kad nemam gym broa jebi ga iron sharpness iron i sad više nema tog irona da me sharpnenuje. Onda sam sam na svom, brate. Nekako moram samog sebe gurat. I mučim muku s tim. I najbitnije je san, ljudi. Najbitnije je san. Jer ako nemate dobar san, onda nemate dobar dan. Ima jedan moj prijatelj što kaže dobro ispunjen dan donosi i dobar spavanac. Ali dobar spavanac donosi i dobro ispunjen dan. Jer ako nemaš dobar spavanac, onda ti dan nije ni za kurac. Ne radi se ništa, ja bi sad ovaj dan najradije preskočio, ne bi ništa radio. Ali ja bi ga ovaj serijal me gura, eto, da uradim to što trebam. Jučer sam preskočio trening, znači dan 6, nije dan 7, znači dan 7 nije ni bio, sve sam preskočio, nisam ništa radio, konto sam, aj brate, sutra, test jučer kad sam ustao kasno, rekao, preskočit ću sve, neću ništa radit, nije mi dan ni za kurac, jebi ga, ali sutra probat ustat u 5 ujutru, a brate, do 3 ujutru sam gledao nešto na YouTube, nisam mogao zaspat. Ne radim se ništa danas, nisam ni za kurac. Evo sad sam ustao, gledam se u kameru, znači počeo sam i da čelavim video, jebem ti švabo majku. Prorače minoksidil ili turska operacija, brate, transplantacija kose. Gledaj kako sam bloatovan. Ružan, za kurac, dlakav. Neki dan govorim sebi, jebote, mene Bog kad je pravio. On je odabrao najrandom opcije ikad što je mogu. Znači, meni cura govori da sam sladak. I haj vjerovat ćemo u to, rećemo da sam sladak. Sladak, ali nizak, ali dlakav. Znači sladak i dlakav, kako to dvoje ide jedno u drugo? Mišićav. Znači sve moguće kombinacije on stavio u mene i napravio, evo ga, to će biti ovaj šande, brate. To će biti on. Probat ću sutra ustati u 5 ujutru. Ne, neću probat, nego ću sutra 100% ustati u 5 ujutru. Sutra ću 100% u 5 ujutru ustati. Evo me na vrelu Bosne i došao sam ovdje gdje su neka bile šipke i sad je više nema iz nekog razloga. Mislim, jesu bile stare, bile su klimave, ali evo, znači sad su ih makli totalno. Zamijenili su neki vama malim ovim šipkama za djecu. Ali ja na tim šipkama ne mogu raditi skibove. Tako da sam ja ulazio 3 marke ovdje očigledno džaba platio. Evo vidite, nema. Tako da, moram da nađem drugi park. Ako ništa, makar jedna cool šetnja. Mislim, nije kao da sam ovdje prošao jedno 600 puta, ali evo 601. put. Mislim, vrelo Bosne je goated. Evo ga, trening je gotov. Mislim, nije gotov, radit ću još neke vježbe. Neki još pump malo da dobijem. Nije nešto pump danas, iskreno. Radio sam calisthenics, tu sam ovdje u parku koji se zove Stojčevac. Imaju ove tu šipke. Sad ću malo pump reveal.
Sad su bilo ovdje dva lika u parku, s njima sam pričao dosta. Koji je jedan bio lik kojeg sam upoznao prije 4 godine. U drugom jednom parku, međutim nismo se od tad nikad vidjeli više. I ne znam, iskreno, sad je ljeto i nekako me vuče više da treniram vani, da budem u prirodi. Tako da ne znam, sad mi dođe u glavu da se vratim skroz na calisthenics, da ne idem u gym uopšte. Ili kao neka i džima tu ponekad kao mogu otići u džim, ali da mi primarno bude calisthenics. Jer je fakat sad lijepo vrijeme, ljeto je i toliko je bolje nekako van trenirati, priroda je zelenilo, vidite i sami, nije ni zagušljivo i ptice crkću i dobra je raja. Raja na calisthenics je toliko bolja nego raja u džimu. Znači raja u džimu, ne bi nikog da vrijeđam, vrate, ali fakat antipatični ljudi su u džimu. Čak šta više u džimu niko ni s kim ne priča, ovdje te nekako okruženje tjera da ti uđeš u neku konverzaciju sa čovjekom. A u džimu kao svi su na slušalcama muzika, ja u džimu upoznao sam jednog čovjeka koji me prepoznao s TikToka. Nikog više nisam upoznao, čak šta više upoznao sam neke likove, ali basic, brate, likove, mislim, nisu ni za kakve priče ovdje. Ovdje su baš ljudi nekako, opštena varijanta, trening, znaš. Tako da možda ću više ovdje dolaziti, možda okupim neku ekipu, neku raju da treniramo zajedno. Jer fali mi to malo do prije 3-4 godine kad nas je bilo jedno 10-ak, brate, okupimo se, dižemo, svi radimo šipke, baš bila za jebance. Ali eto, razmislit ću svakako. Ali eto, to je trenutni pump, idemo sad možda još neke vježbice raditi. Još ću malo samo da ispumpamo ovdje. Ovi australijski, to je to. Ajde malo ovako. Na kući imam 10 jaja opet i svaki dan ću imati 10 jaja. Ovdje imam neke bubrege, tako da neću ribu jest, neću jest konzervu tune, nego ću jest ove bubrege. Imam ovdje salatu i imam ovdje goj slop da mi zagolica maštu, eto. Dobra ova džigerca. Eko dobra ova džigerca. Nismo mi kupili sad ajran, to si ti kupio, jel Seda? Nije, baš su želja ga Aj sprištaj, kaj te pitam šta si rekao, dobra? Džigerca. Pa dobra si, mi malo jeli, malo... Znači od sutra 5 sati rutina, boli me, kurac, ne zanima me, znači šande. Sad pričam sa samim sobom, gledam sebe vam u kameru pošto se vidim na OBS-u. Šande, jebim ti mater, pičko jedna lijena, ti si jedna pička lijena bio, ali više nisi. Znači od sutra ti si novi
bosanski David Goggins. Bosnian David Goggins, znači moraš da ustaneš u 5 ujutro šande, jer ako ne budeš ustaje u 5 ujutru, niješ se nikad udebljati. Jer ako ustaješ u 5 ujutru, onda ćeš moći normalno da rasporediš obroke, a ako budeš ustaje u 12 popodne, onda ćeš možda rasporediš samo jedan obrok i onda nećeš nigdje napredovat. Znači, šanda je ozbilj se, nemoj da se zajebaješ. I ljudi moji, ja sam znao da ću ja failat ovaj serijal. Mislim, nisam ja failu, nisam odustao, razumiješ. Ali kao, znao sam da ću se zapetljati već u prvih 5 dana. Iz razloga što nemam rutinu i treba mi rutina. Znači, treba mi rutina da ustajem u 5 sati ujutru, da je svaki dan u isto vrijeme trening, u isto vrijeme obrok. I to kad naštimam, onda će se vidjeti pravi rezultati i onda ćete i vi reći, bro, šande udeblju se. Ovako kurac, ovako, brate, larpujem, larp maxing, znači, neću ovako ni dokle, ali eto, da vam se ne žalim, mislim, ono, da ne kenjam puno. Znao sam da ću failati, zato sam krenuo ovaj serijal prije juna, jer uvijek nekako na pola godine mene nešto opali u glavu, hoću neku promjenu, hoću nešto da napravim od sebe, na polovici godine uvijek, ne ni na startu nove godine, nego na polovici. Ali eto, sad je polovica, sad će 6. mjesec, pa eto za 6 mjeseci do nove godine. 6 mjeseci je ljudi sve što vam treba, za bilo šta u životu. Ma kakvi 6, 3 mjeseca je ono što vam jedino treba, za bilo šta u životu. Pa hoćete pare, hoćete mišiće, hoćete žene, 3 do 6 mjeseci, 2 godine maksimum je sve što ti treba. Sve što ti treba. A kad skontaš što nije ni puno vremena, evo mi ljudi živimo koliko mi živimo u prosjeku? Živimo 60-70 godina, nemam pojma. I ako ti od tih 60 godina žrtvuješ 2 godine konstantnog rada, pa bilo u kojem da si godinama, ne znam, aj dobro, ako si do 20, kao do 20, ono život je zajebancija, ali evo ja imam 20. I više život nije tolika zajebancija, mislim kao ono 20, jel, ono have fun, bla bla bla, pičke materne, brate imao sam fun, ono ne zanima me, nego daj nešto ozbiljno da skrojimo, da napravimo. I brate, ono ako ti 2 godine uzmiješ od tih 60, i ako žrtvuješ, i ako se posvetiš 100% nečemu, i ako se budeš odrcao svih ostalih stvari, nema šanse da ne uspiješ, ono nema šanse. I to je samo 2 godine, to su samo 2 ljeta, 2 ljeta propuštena, ono kao eto, u svojim 20-ima nek uzmiješ od 22. do 24. godine, ostalo ti još 6 godina tvoji 20 i da uživaš u možda na mnogo bolji način, jer ćeš možda biti financijski više stabilan i bolje ćeš da izgledaš i šta god nepno šta bilo, evo šta je meni cilj da se udebljam. Pa aj brate, žrtvuj makar 2 godine tog fitnessa, debljanja, čega već, da budeš u najboljoj formi mogućoj, jer meni je stvarno želja da budem u najboljoj prirodnoj formi mogućoj, znam da sam za to stvoren. I meni će biti žao, ja ako umrem da to nisam iskoristio, brate, propala reinkarnacija, razumiješ? A neko bi volio da bude u mojoj poziciji, tako da uvijek trebate tako razmišljati kakvu zapravo privilegiju svi vi imate, kakvu zapravo privilegiju ja imam. Šta sam još htio da kažem? Htio sam da kažem šta me danas natjeralo da odem da treniram. Šta me danas natjeralo da ipak gurnem sebe izvan kreveta, pa jako je bilo 12 popodne i da ne bude kao, da mi propao, idu pičku maternu, nego gurnulo me to, guram ja njima, gura me to što znam da imam dosta hejtera, znam da imam dosta ljudi koji me mrze, no, ne nužno da me mrze. Ja ne znam kako mene neko može mrziti, jer ja nikog ne mrzim, kao nikad nisam nikog javno mrzio. Ne sjećam se da sam nekog ono tako isprozivo, zamrzio, nešto nekom da sam zlo uradio da bi ja zaslužio tu neku mržnju i ljubomoru, razumiješ? I niko ne zaslužuje ljubomoru i mržnju, ali kao tu ljubomoru, jel? Znam da je dosta raje ljubomorno na mene, znam da mi ljudi pričaju iza leđa, znam da me vrijeđaju, znam da mi govore svašta, znam da mi se ismijavaju, ono, pogotovo to sam primijetio u posljednji period od kad imam djevojku, znači, ono, brate, ja ne mogu da izađem vani, ono, razumiješ, s njom da prošetam, da ne čujem neko ismijavanje, brate, ili neki dovik iz nekog auta, ili, brate, ono, neki dan sam bio sa njom, izašao nakav frajer iz auta, kontaž slika nas dvoje i objavio komentare na mom najnovijem TikToku.
I naravno user. Mislim, vidio sam ja nisam vidio ko je frajer, vidio sam ko je auto bio, neki Fiat Punto, najobičniji, ono, razumijem, neka dva degenerika se vozala unutra. Ne razumijem, kao ljud, na šta posao jebote, šta se bavite mojim životom? Znaš, ako me mrzite, ako me zajebajete, kao ja samo kupim vašu energiju, iskorištavam u svoju korist. Razumijete? Mislim, nastavite sa svojom ljubomorom, mržnjom, i kažem, to sam baš primijetio od kad imam djevojku, jer kao ljudi, konte vidi ovaj debil, valjda tako je meni u glavi, ljudi konte kao vidi ga Šanda ima djevojku, vidi mu trebe, vidi njega, vidi mu trebe, meni je toliko to nekako, kao uvrijeće mi neko curu, brate, morat ću nekog da ubijem. I kao pogotovo od tada, vidio sam, tačno osjetim u zraku neku ljubomoru, jer prvenstveno, glavni cilj svih nas ljudi, taj neki animalistički cilj je da reproduciramo. I onda kad neko ima djevojku, pa ne bio to ja, mislim drugo ja, hajde, kod mene je to na većoj skali jer sam famous, ali evo, na primjer, ti da imaš djevojku, da nađeš neku djevojku, nikad nisi imao, vrate, nikad nisi bio zaljubljen, šta ja znam, ljudi nisu navikli, kontaju da si loser, da si propalci, jer jednom se promijeniš nešto, nađeš treba, idete živat. Svi ovi poznanici, brate, svi ovi, razumiješ, komšije, raje s kojim si išao u srednju školu, u osnovnu školu, svi će se, brate, ismijavati, svi će se podsmijavati, svi će, brate, da ti pričaju iza leđa, pa čak i oni koji se pozdravljaju s tobom, koji se rukuju s tobom, znači to su ljudi koji pričaju iza leđa, sem pravi prijatelja je rana, razumiješ, nekim ljudima koji možeš fakat vjerovat, nisam rekao ništa za to, ali ljude koji poznaješ, random ljudi, tačno vidiš neke poglede, tačno vidiš tu ljubomoru, osjetiš, kao ne razumijem psihologiju takih ljudi, ne razumijem da se toliko ljubomorno što ja želim da napravim nešto od svog života i što sam zapravo napravio, za neke ljudi nisam, živim kod svojih roditelja, ma boli me kurac šta mislite, nego ja sam za sebe, stabilan, sam na svom, uspješan, mislim, uspjeh je personalna stvar, ali eto, čak sam popularan, djeca se slikaju sa mnom i kao, što si ljubomora na mene kad isto ti možeš biti ono što sam ja. Ti isto možeš biti to što ja jesam. Nego, strah te, bojiš se. I najgore od svega od ti ljudi što oni nikad meni neće u lice reći kao, joj, Šande, debil si ovo, glupira se, kao, jer, kao ne kažem da bi trebali, ali znam, kao ne smiju, nego eto jedino što smiju da pričaju iza leđa, ali eto dajete mi energiju tu vašu ljubomornu, a ja je transferujem u čitav ovaj serijal da zapravo ne bi stao, kažem, danas me to diglo iz kreveta bukvalno, u glavi imam jebote, ljudi me mrze zato što sam uspješan, zato što sam postigao ovo što do sad jesam, a mislim, kad poredimo moj uspjeh sa nekim, šta ja znam, poredi ga s Bakom Prastom, mislim, mislio Bak Prast šta hoš, ali poredi ga sa njim, mislim, moj uspjeh niđe veze, mizina stvar, ali opet ljudi su ljubomorni na meni, kao, jedva čekam da budem na takvom nekom nivou ko Baka Prase, pa znaš, neću vam se smijat, ali moj taj isti uspjeh će, se vama smijat u vašu facu. Tako da, eto, to je ta neka ljubomora ljudi, ja ne znam više kad će se to istrijepiti, pogotovo ovdje kod nas, ja ne znam da li je to tako u svijetu. Mislim, vrlo vjerovatno jest, ali ovdje na Balkanu je to toliko prisutno, mislim, mi smo jedna mahalska država, Bosna i čitav ovaj Balkan je jedan ovo su mahalske države, razumijem, ovdje ljudi mahalaju jedni drugima, ne bave se svojim životima i zato i vidite toliku tu oscilaciju između, ovdje pogotovo na Balkanu, između bogatih i siromašnih, jer nikad bogat čovjek neće ogovarati drugog čovjeka, to se ne dešava, to nije slučaj, to takvi tipovi ljudi ne uspijevaju. Ljudi koji ogovaraju drugi, ljudi koji su ljubomorni na drugi, jednostavno, i kažemo, toliko je ta razlika, ovdje pogotovo na Balkanu, vidite, voze se G klase Porscheovi, uspješni ljudi, razumiješ, gurali nešto svoje, ne kažem ja, ima i narkodilera ovdje i svega ima, ali ova niža klasa, ne postoji čak ni ta neka srednja klasa. Mislim, kao možda i postoji, kupi auto 20.000 maraka, digli kredit, razumiješ, a ti kontaš oni na dobroj nozima, kak je, brate, kredit ih dere, razumiješ, Raiffeisen ubija u glavu vanzemaljsku njihovu.
Ali šta još da kažem je što ti ljudi ne mogu napredak da iskuse, ne mogu nigdje naprijed u životu da krenu, baš iz tog razloga što se bave tuđim životima i bave se komentarisanjem drugih ljudi i pametovanjem. Znaš, ne znate šta je, mogu svi pametovati, lako je pametovat, lako je srat, lako je govoriti za mene kako ja što snimam i kako za neke stvari nisam u pravu. Ali hajde ti dođi pred kameru i snimi video. Razumiješ, a to je razlika između mene i takvih ljudi. Znaš, oni mogu samo da seru, a meni mogu samo da pričaju o meni šta sam ja loše uradio, a možda što sam i dobro uradio, mislim, ne zanima me mišljenje takih ljudi, ali kao, da probaj ti upalit kameru i pričat ovako kao što ja pričam, ne možeš prvo jer nemaš muda, jer znaš da će te osudit ljudi oko tebe isto kao što i tebe osuđuju. A znate što mene nije strah da ja snimam i da se bavim ovime, zato što ja nikog ne osuđujem, zato što ja nikog ne mrzim, nemam ljubomori u sebi, nemam te neke zlobe da neko mrzim loše. Pa čak i ako nekog nagotivim, ako je uspješan čovjek, osoba, super, svaka čast, brate, samo guraj. Ali nikad nisam zavidio, nikad nisam bio ljubomoran. I ono kao, pa, znaš, hajde ja ću krenut ovo, jer ono, iz početka, kao nisam mislio da su ljudi takvi, jel, ono, mislio sam da su ljudi više kao ja, ali nisu. Onda tek kasnije to malo shvatiš, a ti isti ljudi to ne mogu da krenu, jer se boje ljubomore drugi ljudi, jer znaju kakva je njihova ljubomora. I ti isti ljudi znaju šta pričaju za druge ljude i zato ne mogu da se bilo čime bave, bilo šta da promijeni u svom životu, nego će zauvijek raditi jedno te isto, radit će neki običan posao u nekoj firmi, robovat će nekome, razumije, šef će da ih jebe umazak, ništa protiv poslova, nego, mislim, poslovi su generalno jedan primjer da jednostavno NPC-evi, većina ljudi na poslovima su NPC-evi, normies. Evo danas momak što je bio u parku, ima posao čovjek, ali nije NPC, vidi se da je razuman frajer, razumna osoba. Ali razumijete što da kažem, tako da nadam se da će ova ljubomora njihova nastaviti da me hrani i ako Bog da toliko da bude dobra ta njihova ljubomora i mržnja prema meni, toliko ću te energije njihove da pokupim da ću svaki dan da ustajem u 5 ujutru bez ikakvih problema, čisto da bi bio bolji od takvih svaki dan. Eto. To je to za ovaj video, voli vas Šande, uskoro dan 9.